bi uopće vašu emisiju pohvaliti da ima ovakvih i onakvih tema, ali ona ima vrlo jednu mudru novinarsku providnost da tu i tamo ulazi u one teme koje su u stvari najteme u Hrvatskoj. Ovu gospođu, vašu gosta, htio bi isto strahovito puno izraziti svoga poštovanja da je uopće odlučila izići sa tim podacima. Gospođa kaže da su ti podaci uglavnom bili poznati, ali drugo je kad su poznati, a drugo je kad su se nešto stavilo na papir i to postoji. Ti svi ljudi koji su anketirani, ja ne kažem da ih treba imenovati, ali oni su imenom i prezimenom učestvovali u toj anketi i nije važno te ljude imenovati. Znači, broj postoji i znanje, odnosno neznanje ne postoji. Sad bih htio jednu konstataciju reći i nešto bih htio da gospođa prokomentira. Ja mislim da to što se dogodilo, da to nije slučajno. To što se dogodilo, to je u stvari najveća pljuska hrvatskoj akademskoj zajednici, odnosno hrvatskoj znanja. Znači da je to potpuni blef, potpuno, ne znam uopšte s kojim bi gnušanjem odagnao od sebe ono što hoću reći. Ti mladi ljudi koji ne znaju, oni u stvari ne znaju da ne znaju i nisu oni najveći krivac. Krivac je onaj koji je na neki način mogao naučiti. Nisu to krivi ni roditelji, jer recimo ne znam, puno stvari se ipak moralo naučiti u školi. Gospođa je rekla dvije stvari, da su imali zadatke iz matematike na nivou 4. ili 5. razreda osnovne škole i da su imali jedan tako smiješan tekst engleskog jezika koji bi recimo neki možda u 8. razredu 8-godišnje školi bio u stanju prevesti. A htio bi da ovo gospođa komentira. Mi smo imali u Hrvatskoj ministra zdravstva. On se zove Andrija Hebrang. On školuje, educira ljude godinama, možda 20 godina, a možda i više. I kad se on razbolio kao ministar zdravstva, on je najvjerojatnije znao kog je on školovao, kakvi su to ljudi i kakav je to kadar. I on je pokazao jednu eklatantnu hrabrost da je otišao se liječiti van Hrvatske. Uopće tu više nisu važna obrazloženja, zašto, kako, da li je to bilo, da li to nije bilo. I to, ako gospođo hoćete, a vi imate sigurno puno te građanske hrabrosti i smelosti, ja se lijepo molim ako možete i to komentirajte. Recimo mi imamo fakultetski profesor, ne znam, danas sam isto bio u jednoj prilici pa sam rekao, mi imamo, ja ću ga imenovati, on se zove Ljubo Jurčić, on govori 20, 30, on guta samoglasnike. Ja mislim da je to ja ne govorim da je Ljubo Jurčić političar, nego ja govorim kao znanstvenik, odnosno kao profesor, redovni profesor ekonomskog fakulteta. Ja vas lijepo pozdravljam, možda sam bio predug, ali ako možete, ja vas lijepo molim ako možete komentirati. Evo, ugodan dan i svako dobro. Hvala vam lijepo. Prije svega ja se zahvaljujem na pohvalama što se tiče naše emisije. Naravno, mi smo otvoreni za sve prijedloge, kritike, ali naravno i pohvale na svakodnevica@otv.hr. Morala sam i taj dio reći, a sad naš gledatelj je zaista bio opširan i obuhvatio je veliki dio problema. Kao što sam ja rekla u prethodnom pitanju, problem je višeslojan i od kuda krenuti, vi ste donekle krenuli odgovarati, ali imamo li zaista loše primjere za naše buduće stručnjake, buduće ekonomiste, političare i sve one slojeve koji dolaze, a visoko su obrazovani? Mislim da bi se situacija vrlo brzo mogla promijeniti kad profesori koji predaju na fakultetima ne bi bili čisti teoretičari, nego bi imali isto tako i praktičnog znanja. Što to znači, na primjer, za ekonomski fakultet, jer o tome smo govorili. To znači da bi trebali predavati ljudi koji su nakon završenog ekonomskog fakulteta bili u poduzetništvu ili u gospodarstvu. Još bolje u poduzetništvu, pa znači stavili su svoju glavu na panj, pa znaju kako je to opstati u tržišnom gospodarstvu, koje se sad sve više zahuktava i zaoštrava, jel? Jer veliki igrači, tu nema milosrđa u gospodarstvu, jel? Samo prolaze oni koji su bolji, koji znaju bolje, koji su brži. Kada takvog profesora nešto studenti pitaju, ako osoba nema praktičnog iskustva, kako može dati bilo kakav savjet? I to onda studenti i osjete da iza riječi ne stoje iskustva.
Još bi samo gospodinu koji je nazvao htjela reći glede profesora, ovih svih koje je naveo i tako dalje. Ja bi odgovorila samo kratko, nemojte slušati što govore, nego što čine. Što se tiče međunarodnog tržišta, Hrvatska teži Europskoj uniji i stalno se govori o tržišnom natjecanju. Koliko ovakvim znanjem mogu svi ti naši, pod navodnicima, stručnjaci, budući stručnjaci, konkurirati upravo na tom međunarodnom tržištu? Pa gledajte, vi imate u Hrvatskoj situaciju da u strane tvrtke, znači ili su to joint venture firme ili zbilja su u 100% stranom vlasništvu, dolaze ljudi takozvane drugog i trećeg razreda, druge i treće kvalitete. I sad se često puta